ki Khubor nakaslem jong unongsan Hima. Ha ka arpo kundai terek ujelleo arhajar arpo ka All India Trinamool Congress kalapanlong ya ka jingalang ha Meghalaya bat pleru ya ka office jongka seng. Ha ka ba u General Secretary ka Aitc u Abhishek Banerjee ulawan banjungo ru ya ka ni ka office. Bat ha ka ni ka juk kasngi kalami ru ka Khubor thong bat Lamler ha ka kerteng jongka seng kabalapen sapriang daki breu ki bam syam latep kerteng satia. Kumta nakalyang ka Meghalaya Pradesh Trinamool Congress henne kasngi ka shitarek unaitung kalalet banbo daka ejahar haki Pulit Pyrshah yaki Nongpathai Khubor Lamler bat kitu ki balapen sapriang yaki Khubor hapo rensan social media. Ha kabiyadai bat kajing penbenaya ka kerteng jongka seng daki arngun banyak hun haki election MLA kabanlong house nam arhajar arpolai. Kentob ya wiki de bat kong Pyrshah mukim ibadai rui editor jongka Shillong Times. Kane ka ejahar balabo mentagasngi kalong ru kum ka jing maham ya baro ba kum kini kenam dai banjiasyo nang nishakman. Kadi ka mentagasi ka Meghalaya Pradesh Trinamool Congress Committee kalawan ban file officially ya ka FIR Pyrshah ya kitu kibriu ke balapan sapriang ya kanika ya ka Khubor haki social media haki jingedai bat ka jing penbena ya ka kadeng da ka party joki armut ki ban contest haki ka upcoming 23 state legislative assembly election ki bentuk ya wikide bat di competition kimi bidai editor joki Shillong time di kanika ka FIR ka bagi file taksi ka longkum ka warning ya ki ya barok hoj bakum kidi ke nam dei ban jiasyo nang ni syakman.